No poď Malinič, ideš. No zem. Sice je to kvalita na zemiak, ale tá vidno, jak bavíš, no. Aha, nemám kameru, jak zemiak. Ideš, poď Malinič, daj mu. Keď je button. Daj mu. Neznám, že sú buttony. Ešte som aj switchol. Tak. Daj mu Malinič, poď. Tam mu. Kúkaj, tam svetový rekord. Malinič, po 30 sekúnd ideš. Ukáž sa, No, ukáž to Ríšovi, že vieš. Lagy. Poď. Lagy, ja viem. Aké lagy, nevymýšľaj. Čo? Dobrú Zde myštu som máš. pošol. Dobrú myštu máš, kokot, ani hrať nevieš. Jebnutý. Novú myštu som kúpil a neznám baviť to, kúkaj tam. No poď Malinič, poď, ukáž nejaký triple click na tej myške, ukáž. Triple click? No. Aj všetko klik. Všetko click. Kúkaj, tam CPS-ka 4. To CPS-ka nevidno, bo mám dve také malé obrazovky, keby som pozeral na mikrovlnku, ale ide o pointu, no. Tam mi musíš veriť, že Pates, aha, bolo Pates. Bolo Pates. Ja ti verím. Pohode. Ja ti verím, ideš Malinič. 10 mega damage, aj s takou myštou. Bo to veľmi vplyvá na to. Poď, Diamante, ideš, handle. Ideš. Bude druhý handle za sebou. Poď Malinič, poď. Ja ho uleft klikujem ho. Aj keď nemám nič na to. Ešte zomreš. Uleft klikujem ho. Ježiš, on má 1 000 000 HP. Kúkaj, po 1 000 000 damage dávam. Zhasneš tam. Malinič, očko. 300. Piču, mám ho. Aha, GG. Left click mage.